Bwana mukuru wa Kikumbo Parish nuwatireho fundraising eyo kwombeka ishomero ry'ibyemukono. Hariho sente ez'Abakristo, hariho sente z'Abasilamu, hariho sente z'Abakristaayo, twena twetaaga sente, twena twetaaga ukuboko. Mbwenwe n'omuntu wo kugira ngo nobasa kutambura nawo orugendo ngaha numuza Kampala kandi noshango kimwine nomanya yino kutambura nawo kiza kuko muhanda ukamuroda akakuburira konka haji Muhammad Katoto n'omuntu wofunanyizibwa. Abatura bashabire okurekyer'aho muze gushabiriza abanyishengero babo kureka bakorese mukono yabo babase kwetungura. Abantu kunune mukunda kuhinga muhingo mwanye muhinge ntoke umutoka ajya hikayo umwana ukatandika kugira ngo MP arabaho kajya teo syo atobuye atahamwe nizo atabachi kumuturiki ni impaya abazire kureba ngo bayamba abana bitu na munonga abana babishi abukuba nabone bazi kuzumbushere kare babatine skills kwase kuba yamba umbushere bwabo nabo bushere nubarema. Umugeni mukuru Minisita Agacencwire Kafuzi ayahanangiriza abatura ngo bine kurunda bebembeza ubo buryo. Abakunywa amarwa ngo gura ohenanka karungu abokuba nagura amarwa aho niho rakora ki uragarukira tekenike tukombe kandi teryombekwa amarwaro tigarija engudo tikorwa amaisi murigagira n'amasanyarazi tigarija. Omugandi abatura mu district yambarara bashabirwa gukora n'amana bakatunga entasya erabise hamaka gabo no barabe bataciruho okushabo kwirwe Reverend Father Melkiades Zedi byabashija urubwana mukuru wa parish ya Rubindi aha mukoro go kwijuka no kushabira mugenzi tadeho kuragire ekanjwa arebusha ekandye busha ekanko rebucha konkande munasomesa omwana wanje nyensi ananye akagire yaza kuba abana bitu twatamwe sente nka insurance mkorwara omwana wawe akuraguruze nitumwijuka burubiro ikume byaferire kandi tumwijuka nchakareko kugira ngo rizari independence twashaka kumwijuka rizo sana n'umuntu abinakiriza politics stari zenganda stari zedini abantu kwatanisa. Umugenzi tadeho kuragire akabaho umuhezi w'umuhandiki wa Ankore okurugo mu akagwara 2026 okisyo mu akagwara 2026 kandi akakura nakachiko k'ebyamataka habwambare nkuru okurugo mu akagwara 2097 okisyo mu akagwara 2099 obwarugo mu magara genseji nda Aidan Bataringaya hamwe na Chiro Ramadhani.